Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaBopha i-channel enyofleki okubalulekile nokufanele ukusubscribe nokulike nokunikela kwi-channel. Ungaba imember ye-channel, ungasebenzisa account number ukunikela. Kanti la sibheka udaba olika @khulekani cele @khulekani cele uthi ukuphupha udutshula ongafi ulwe ngenduku ukuchazana shula kaDubleki bayamdubula le nhlavu azibe ne-effect azimqeda amandla ngamanye amazwi azimlimazi azimbulali uyaqhubeka uyalwa yena yabo. Sona ke singakusho ukuthi uma uphupha udutshulwa into ehambisana kakhulu nezigadlo osuke uphephethwa ngazo usuke uthunyelwa ngazo siza kuwe yabo. So number 1 mangenzeka la uphuphe udutshulwa sithatha njengoPaul uhluma ungadubuleki ngoba lokho kusho ukuthi izigadlo zabathakathi azinawo amandla okukunqoba wena. 2 omunye ngathi ke uma ubudutshulwa kuPaul uhluma ungadubuleki olingabuyela uchaze ukuthi uvikelekile futhi izigadlo azikwazi ukufinyelela kuwe ukuze zikulimaze ngenxa yokuthi mhlawumbe waziqinisa wena ngemithi enamandla. Kungenzeka umuntu ogqihile empeleni umuntu okunemithi ayisebenzisile ukuzibiyela ukuziqinisa ukuthi ngabe emgadla angashayiki kalula yabona wazibethela wena. 3 singathi sina uma ubudutshulwa kuPaul uhle uma ungadubuleki lungachaza isidalo sakho siyakuvikela ebathakathini abagadlayo yabona. Kanti omunye ngathi number 4 uma ubudutshulwa kuPaul uhle uma ungadubuleki ungasho ukuthi uNkulunkulu ungakuwe futhi uyakuvikela futhi nemizamo yezitha zakho yokugadla angeke iziphumelele ngoba seRoma 8:31 siyakuthini ngalokho na uma uNkulunkulu emi ngakithi ngubani ongamelana nathi na. Kanti number 5 ke kuyenzeka futhi omunye ngathi uma ubudutshulwa kuPaul uhluma ungadubuleki ngoba lokho kungasho ukuthi angeke izigadlo ezinzima ezibhekiswe kuwe ziphumelele noma ngathiwa ke intukuthelo yabantu leyo ntukuthelo yabantu ngeke iziphumelele phezukwakho yabona. Isaiah 54:17 asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela nalo lonke ulimi oluvukelayo liyakuhlulelwa lokho kuyifa lezincebo zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi usho uJehova. Lento isho ukuthi ungadubuleki kusho noma ngathiwa empeleni bafuna ukudubula ngempela in real life ngoba sesithi number 6 mhlawumbe bafuna ukudubula in real life uyakhonja ukuthi mhlawumbe ubuyogqirha vele lephupho livela leli ubuyogqirha kodwa ubuyoqina enyangeni ethile so kuba bayakudubula udubuleki noma bayakudubula lezi nhlava zikwenzela ukuthi kusho ukuthi lento isuke iconfirm ukuthi lo muntu awusebenzisayo wokuqina uyasebenza futhi noma bekudubula angeke baphumelele. Uma sesikhuluma ngereality yabona siyabonga besibeka la uma uphupha wenze njani udutshulwa uNkulunkulu akakulonde uNkulunkulu akubusise ngoba awudubuleki wena engathi ungaqhubeka ke uphila imithi izigadlo zabathakathi ingafinyeleli kuwe noma ke ngabe bakudubula ngenhlavu yoqobo yeqiniso ungaqhubeki kodwa uqhubeke uphile uphumelele. Subscribe, like, become a member, nikela kwi-channel.